Say, yeah, the religion, yeah, man, you're someone, or mine, there is no a genuine man of God, a prophet, apostle, pastor, and a teacher. Or Bebo Pose, or ma, Pepe ni Emidio mine. Now, Pepe for me, Nyamema, father of many nations, and Abraham, Ishmael, father Abraham, ni papa, so what's yes, Isaac, ni papa, ni Abraham. And Jadin in the best separate, and Yanumona, ma, Debbie, Omo, yes, I know, Omo can real Christians, and AC that, say, a Christo for Bobo Pose, ma. Pepe ni medio na pepe ni oye nyame ba. Archbishop Nicholas Duncan Williams about Daniel had information be about the Twabontin after say a man pin that John Dramani Mahama any clergy in the Kokoshia and Momudio Monsa, you go so a bomb pie at the man come share crapopima and commission of Akafa and Sembi at the Abba. Near any bay air channel send papa and a chessa meeting a course no I say. Nina send papa air chesse Ghana higher share Christopher and a dorsum in Nunti and what's a Christopher Epne Emma Muslim or a man Penabi de Dr. Muhammad Bawumia. Eba ebedi oman so na eno na ye bisa se eya abato na ye kwa akoto na fe edien ene entokwa we eye muslim we eye christian nti ye makwan ema muslim ema medi ye so no ebeba mu no abato no efa religion ho anase eye policy na eba nsa eya na ye hwe eno nti misaka Prophet Bernard Esiam ewo menchen wa ha me ne ba betwetwe nkomo no bisa ne se so Christopher edien entokwa na mpese mu kopagya de ba oman nti ka me ho ne ma Bernard akwaba. Prophets fashion more aquaba. We do, yes, super. Prophets, I maybe I said that's a set on Safro, Yaquan Banana, neighbor Chunkumo. And now you send me son 8 hour. Okay. A Christopher, Musro Nede. Oh, yes, sure, yes, sure, Muja. O Christo ni bia sure one abrabo nyina ye muja ye mpese bi hu muja ni. Okay. That's it. Ade edi muja beba, ade edi muja kagu ne tawan sanman. You resist it. Okay. That's it. Nete am bisa sa say hwa ba ya kwakotu ya. Ye nya nodness mienu a mu na mu ebeka say major political parties ni mienu nyina. Omo flag bearer no every north. Na ba ko eye muslim ono frenyame. Ba ko so eye christian na okwa asori. Na afi information about bonten ne say a Christopher clergy na e man penda da mahama ne omukohia ye no. Eye pa Christopher abose wo mo mpene e ma muslim e ma medio man so. A dear no say Christopher was upon him say, Yen nipa back on a face up we if he. Oh, your mamma menda too much at you for near chef was. Maybe they say, Obama Macquem, make us a yanocre. Say, there is no a genuine man of God, a prophet, apostle, pastor, and as a teacher. Obebo Pose, ma, Pepe ni Emidio mine. Now, Pepe for me, a woman, Yamema. Okay. Father of many nations and Abraham, Ishmael, father Abraham ni papa. So what you say? Isaac ni papa ni Abraham. Okay. And Jadin in the best separate and Yanumona ma Debbie Omo yes I know. Omo can real Christians no and AC that. Say a Christo for Bobo Pose ma Pepe ni medio. Na Pepe ni oye nyameba. Where may your prophet is here me won. Okay. I'm say me hu pini me na me ho kire me a me fresh shake bi no aboa me shake razak me friend person shake me wan kire na me yanse a obabua me sisi a okay enti utimi nyim pepefuo mu kura dabe now even though me preaching kura on TV on Great Commission TV and pepefuo na meka so mu tie ni mo okay because when they listen to the good news and the good teachings I'm doing over there omo kura no ma applause me echi enyi ensi maybe I will be na SCH no person or yeah, he political talks there and political ethics and analysis there, Debbie. Papa, way and your political talks so. Say, come on your phone, na air can, Quebec say political talks. So for Penny Duncan Williams, ni bad done about one thing, and the same information we about one thing. Okay, the chair a free fa, and so Baba make his arguments the same thing say. A soft funny be a quack shebe be a cobopo. Say one penny emma. Man pinda abedi eche Muhammad Bawumia san say ofrenya minti omompene emma no emma medi omen so eno ne meeting na Mahama ene wo mkoye meme de Exodus chapter 23 verse 1 to 3 and happen so kinkai Exodus chapter 23 verse 1 to 3 mesro say obebo ho edi amaye na yetie nsim bia Ewrade ka efa saa enioma no ohema
ɛyɛ na sometimes on say abo bi bɛka wa na efiri wa ntoma mu sɛ wa bia menim so betima kan ya Exodus chapter 23 verse 1 to 3 okay o say intie atesem hunu ote we ɛyɛ atesem okay ɛyɛ matete hwɛ onyema ɛyɛ suro die ɔwɔ within your territory what you say onipa ɔbɛw no ɔsurround ɔno no nya wɔ bɛyɛ wo okay ma wo de kenkan na tie fo nti intie atesem hunu aha ene obonefo ni nsawoso sɛ wobedi nkontompo adanse kan ne nsi 3 inni nipa dodo achi nkoye bone nanso nkasa asem bi mu nkom nkodi nipa dodo achi enane asem ani ote okay nkasa asem bi mu ahofe enkum nkodi nipa dodo achi enkodane asem bi ani okay there is nowhere your papa Archbishop Duncan Williams oni asofo bi behia anaso mo be meje se wo mo mapepe ni mete na oman no so ewrade na si hene ahofe ewrade na si hene enti obonyefo agi na tu ewrade se empare me so ti ase we atise mu no oman mu obi oman mu ye wonkofo bo mu timi o mu voice je ekufo meboa o mu timi o mu voice your papa Le George Rollins ewo ho obi betima atena akira ye voice recording media tese okay said you are not cancer and tisa. Me assembly see me new, but there is no way a clergyman bears about why Sadia any or your radu will become. okay What you mean, more probably baby said, when the bedding the wind and the Darby, it is never a fallacy. So she has said, it's your baby as I do my one year, what about Pumpa be essentially. So she has said, who said, it brought back to her. To lose power and to stay in opposition for longer years, no? Okay. To come to power and rule us, enjoying, traveling, messaging, no man, so I say, politics are all about this. Okay. So I say, we are if we are chili bar and we are quite recording, we may my team will be my chief and maybe pay. So I say, when a question or car way, yeah, 14 years will become now. Okay. So she has said, we embracing with a Christopher people for young query because we stay with them in peace accord. Okay. Oba father my baby I saw no one that woman ya meche kwa no so. Me now for majority of people for. Okay. Malam Faria na mrebi okasa o tuma GH. What the minute is enkwala bremasi o enam fo sa enam de kwotene kumase. Oye pepe ni. Na no ndo nkyere se bia obi betima for ji da bi da bi. Bi wade si hine no obi antimi ntu no. Na je se ye nyina ye nipa ba ko. That's it. Na eno kwa na Isaac and Ishmael omo papa ye ba ko. Okay. Ohe ma wati ase nti me nya me na me ba be dane asem wani e wo hode da. Papa ujidi se afia bato ya ba batu religion be play part woman. Oh me nya sure say religion be play part. Na mum enkunimde ne be play majority part. Okay. So ti ase. Say ye the religion ya amanyosem a oman na ebo. Okay. Ene enkrofo bi nti obi ntimi nkoware buru ni enkrofo bi nti obi ntimi nware asante bi so ti ase but ye the religion ye nyoma bibira emwa ye okay me free asante ja chepram so but obi a obo a me pa to me instrument set nyina ma me oye bunu ni okay oye bunu ni eno be ka ne sei impo me TV programs am ye bunu fo bi na support me say prophet o kan kore enchi ye beboa amu akoso aka no kore na chimie wini akra bibira amanyame enchi the religion eye manye moa ye kristofo mpepefo ne ba ko de from say Buddhist ana debi kristofo mpepefo ene traditionalist ene ye titiro man enchi ye maye mfa religion hwe ye di blade twa me ho a moje beba ne bia ne beba ode ho enchi ade enchi ne beyi mu na mpepe ni medi o man so ade na pepe di obe vice president okay eno kwa kire sam ero bi wo baby so ti ase pepe di chima be vice president ja it is possible ya papa mama onye true christian okay so ti ase ninua ba ku bi owo sika sa no afinidi Ibrahim Mahama say pepe for no mutu Ibrahim oh ba say papa enim so no ya assemblies ni a oh somo eno de emfa ho what you say some do do on sere but ni nyina no no kwadidi okay
Ubetima wo pepemba na utwatworo. Ubetima wo Kristo mu so na utwatworo. So ti ase. Ubetima kotuba but still only yen once san someone can never pass through you. Okay. And we dey mama yen tontwene baabi. Obi antimi nsi sa de no kwan. Say Awurade akase bia Mamu Bawumia na eba na me makosi kwan say oye pepeni. How dare me? Okay. How dare me to ensimpo da. So ti ase be ba be ka say ye papa Mamu Bawumia oye pepeni nti he can never become the president of Ghana. Okay. Enye sa tenia no. Me pa so ti ase obi owo sunsumani we bia nim de make. Okay. Enti so obi ba se bia na ye kan say ye papa Mahama oye twini enti no akamfo ne do so da bi ye nye ne sa ukwa asantema mu a ye wa kan ayi pepefo bebrebe e wo ho o ma chechere o mo town anwona da achechere ne town fanti new town achechere ne town ni nyina be dia go open. Okay. Ukwa se do muri ni panta muti asumi ukwa na pepe ni ka typical santitria obeta wonum enso pepe ni so ti asenti ma ye papa clergies fo a mo di enimu kan awofo ni mbra ye bre in the ministry because some of the same man back tribalism emre bi ye papa Kofi Odo koka bi sa ebedani se wo po ba wo suban pa ye tribe we open ma omo wo fun omo nkasa wo fun a ye tribe we ebe ye wo Ghana ye mpene sa so ti ase ye mpene sa asode de mpepe ni ti ba ukọ edumfa prayer ministry aho empepe fo mugu ma ya eba ho ne doso eba bampo ye papa adum chedua na asore dem empepe fo bebre ne ba ye nyina ye nyankopon ye baako so what you say but different blood lineage be and a pie mienu Abraham and a pie mienu enu nti ne wo empepe fo ne wo Kristofo enka empepe fo nyina ye Kristofo so what you say enche maye papa no madi enu kan yes asofo mpanimfo a enka wo se mo kanipa bom ema ye che ye wo omo sum slogan bi nyonko do bi akoye emfa na sa ade no west afiti into so what you say say panichi bi ba out meme dey select say ye no kura pass mpanimfo asofo mpanimfo a anwantira nwoma titiri sei mu odu se bi plane on a strategical movement bi say Mahmoud Bawumia yi a hwe Proverbs chapter 17 asemi wo o say onipa bebre ayi nani asam so okokoyi na hia Ewurade bedan na bufusi ekonipa no so dia bawo so okay enti say enti na me ma kan Exodus 23:1-3 o say enkumwa enkodi nipa do achi enkodane asem wani select say eyampase papa asofo mpanimfo ya ye dia e de entwa yi me side de entwa yi kura because for a mighty man who obi say eya na ye wo preaching sermons bi e kan do what is right in the sight of God and the sight of men. Okay. The idea wa enyo de nemfa nye onua. It is a worst way babontia. What are you sitting and Muslimi som no? The idea nkwa no bedua for already almost a Christian for kwa no ye nim ye ho so hwe. Okay. We don't know our left from our right. Womo no mo ka because me nim pepe fo bebre ahia. Oko tu pepe ni adoye obeyi amadi nua beyi ni yamu a Kristo ni nyesa. But eda yanu kenken kwa open konfo mutenya accident o Ghana pa ye Kristofo eya akohwe records Muslimi sun ben pa no mo ko ba bia akoye program ti se mo ka da na egutu da okay omo ka nya accident da da bi ebesi efiu ba majority na ye Kristofo ye de anu beka but ye ma ye ne su enkere enti papa ususu se ebraso se ye hwe policies a obi be president no so aba odeba echen ebia bebia wo free esoma wo wom ana bibia ne gidie hye meme de ne kwanso anu because wo hwe nipa no religion owo na or the policies bi ba meme de Bawumia we ne no ka no or the bi o se de biometric and so se de digital ye okay because abrochiro bebre na ye digital but digital na nye the major tenor ye be gina so ato aba ma sao the digital aba enu ntie nyina so de nto aba ma digitalization ye nye aduane ni wo man mu ye ho akere ye me na mo drink bi a meta to pa vitamin park bi emu bi
me 15 cedi na me to ba kwa one side me bo an me biscuit 5 cedi bi aboso ade ache me but no ko to vital milk no a one to kwa 30 cedi 35 cedi entimentimi to bi 1 year ni me no vital milk da enu nso na ye me de Christopher ye de no enu ntimi nkonum Guinness nkonum bi enko wi apetisia na ye pe duade de pe scout ye botom ama ye ma ko school papa last da be na ye be no ma yetua school fees 4 times no this year na there be some COVID bre no e buy yetua school fees 4 times in a year adan wasa research ade na ba ye tua 3 times in a year ade bo ha mo de ya moma ye hunu ye eso manfaso e na nti sankosi galamsi ade o mo de abai mu wow hima pani a wuti krom wudi Ghana so ye say ye Ghana asase China fo yo mu chiri ho kwabo o mani aye nketenketi etempu mamu wo betima akọ China asase so akọ se o masase na mo mama o ma ba ha a recruit ye boy so mu ahodene ye galamsi o mu se ye nsuo o ma mpani so ne tia kaseti amaye ede embiem na Ghana yenye ede embiem pa na Ghana yenye enti so the policy bi ba se si e be ya nya da ho pa eye clear wo be ka ye be analyze o 4 years ago dia na be ka na dia ne ba so ti ase enu nchi abato we die eye fair and clear eye fair and clear but na sometimes it baffles me ade obebusa say prophet ade nchi na okasa yes your mind wo de busa say 30 years to come na bia enkra asase nyina ansa na bia kwa akoto ebunu mu asase na kai kwa akoto asidan obi greedy and selfish reasons wakobo bonka to no me nkoto sa bonka asase no na me nsa nkotu anyo ba bi mfa ma fere ana tenti ye hwe sa nyoma we nyina de ato aba so ti ase me se okọ bia asofo asia yemfa adwene me de unu se me truth there yenye and I I can never be part of evil deeds me catch no and I want kasa wo ma wo hwe me nyoma me ka me social media follow me TV show program me ye o ma so ti ase na pani a wo tena ho e ma ye ball man no from all this wo betima ko euro America ka ba wu de o mo de be ye bomb o mo de be tata ne ba bi o mo de be gina no age so bi mamu anko yensuo sei yenye nsuo no mama me wo aduan bi a meta pepa mix salad sensi anu galamse ntia mama poso mix salad because salad ye de ensuo e na edua na omodi chemical mix nsuo ye nam yoyi ye nkodi ni embenya ina disease a ye bompa ye kura enko enti bi oni papa no anya e da nkrobom enti ya na bi ameka se we ema maburu no enye omo campaign na meboa mo ye campaign omo nye omunyai campaign na me adoma Friday meka on TV omunyai campaign no edu abato no a ye mpa obiu sune 30 years ye de achi mo anu no another 4 years ye mpa obiu sune se anim de omo ye campaign omo ye ne so mo nanam fiafiem u ka banku a ni abeje ni aka ma. Are you not ashamed of yourself? Oh, Papa, say no de dada. Are you not ashamed of Dabio? Me adi en calipo. Ekosi say. Eni pa no de calipo ni say ye papa akufo ado nsa no so baba bu calipo company no. E na me hu so ogina social media bi oka. Watu calipo in first day 50 pesos. E ba 1 cedi 50 pesos, e ba 3 cedi 50 pesos. Ye ko first can de akwa akoto. Okay. Omaya ye go all the resources, gold wa, oil wa, timber, bauxite, manganese. Dubai, what order? Papa Pachere. Erade mo na ko Dubai. Amen. Ya won say no the amen. Ye ka set na Ghana, be ka se nyame man enso ha na wotena. E de na ma Dubai ye Dubai. Ye oil. Okay. Just one oil. Ye wo gold. Obi aseda tu asase mu gold nyina se ne botom. E no nam ye de bosu. Na da ba kan say gubo no asama do ho ya di gold no be na ne de agu anum anane aba ye no ane aba hwe Erade de agu die so oman mu a okay Erade ma ye de oman ni yie
siesi o man no kwa ba bi o mutu go no ma kwan nyina asan Ghana airport ene ye papa bogasi ekra cars SCP containers ba o munti bi yi okay big duty aden yesi anka say mam yadane to say refugees ade we have you yadane refugees emre bi me papa bi se pay speakers worth of 70,000 700 million duty intimate man you speakers no na prophet me kwafo me nton kyene me nton meko amanfo so bolu amonton me nton bi ekutuo ni gwa ba me nton bi ya kofa sika wani akwapo yi okay Togo ya Freeport meboa na omunya blacks okay ya Freeport ni bi enye obi ba akobere wa abrochira ni wa send your mafo ntimi nyibio na aka port na afia the onses ato so ye bom donko it was so say we num ne ya pesa mampani ya mayen okay papa o ma ye hunu say ye te ye na ne ye ja sase so a ye didi ya foto ye okay ya nye ma didi ma num sufin what ya say enti say asofo bi su ko ta kire we no mo ko e fragadam ko ye kululu a e da o ma ni mo twen o okay papa ya da se we de branding se be se obebo ni nyina atofa na face bibi wa chi bi ma o de ato ehwefo me da so ma me de me bo no to fa aka kire o ne se wo ye sofo na ko ta kire so ma mamu Bawumia me di o mampani a wo ye wudini ye ka criminals wa ye de wo be ka ho mamu Bawumia ye nipa te se de me ye nipa yi ye twa no amoja beba ye twa me amoja beba ye papa Mahama the incoming president of Ghana ye twa no hunam amoja beba me nso beba enti who am I mekwa akose kira kwa kanana ohima akoye forging bi se ma papa ne ma eda wani mu twen okay wo ma betua so ka edam etwere yare partial paralysis ye kan say party asa yare ne mpa obuso mu da sampele anu eso nsuo ne anu achia so ti ase ye ba nukureni eni yanim as good citizens of Ghana na oman bi nso account for ye me number is 0249 631 876 0249 631 876 misraw aha ye gine ma amanfo form ntuma papa fura na me nsiraw asema me de bae enye dewu edo ebi nko na ebi mra me de so awa abusia prophet Bernard Esiam ene ne no atwetwe enkomo no wo kire se oman ye nyina nipa baako eno nti we ye nim kramusum ye nim Kristo sum ye nyina nyame baako no ene ye sum nti ye hwe se ye beka ye ho abom ni apenipa obetimi abedi oman so abeboa oman ama oman afa ne ntuma pa ede efra meso se nkomo ya twetwe yi beja comment e wo nkomo no ase ede ama no wawie ni sa na fe wo subscribe button no so too much na the bell no aka ho sa no upload bi aba onsa ebetimi aka all the social media handles no na e ho so too much e ya kai so be like no wa share so ede ama me makra